Hmm. Hmm. Tis. Ntar nih. Hmm. Ahin belacat. Hmm. Bengkol. Hmm. Banyak lalat guys. Hmm. 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 Enak guys. Hmm. 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 Cukup guys. Hmm. Hmm. Duh. Jos guys, cuknya. Hmm. 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 Hmm.
Ibu. Hmm. 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 Banyak lalat guys, gara-gara mencium bau sambal ya sama terasi. Jadi banyak lalat guys, aduh. Hmm. 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 Wah, gimana nih guys? Hmm. 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 Wah. Nah, minum dulu guys, minum dulu. Alhamdulillah, banyak lalat guys. Oke lah, mungkin guys videonya ya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.